Pogledajte kako dotegnuti ili otegnuti baglame koje drže ekran od laptopa. Znači u slučaju da vam se laptop preteško otvara ili suprotno od toga da je labavo, znači da se sam od sebe zatvara, pokazat ću vam kako riješiti taj problem. Pod broj 1 morate rastaviti laptop. Znači ako ne znate tačno kako se rastavlja vaš laptop, nađite na YouTube, samo ukucajte model od vašeg laptopa i ukucajte disassembly, znači rastavljanje. Ne trebate znati engleski, samo sagledajte video kako se taj laptop otvara. Većina laptopa se otvara tako što se sa zadnje donje strane laptopa poskidaju šarafi i sa gornje strane se skine tastatura i manje više to je to, onda se pažljivo skine ovaj prednji poklopac. Znači samo pronađite na YouTube kako rastaviti vaš laptop i gledajte uputstvo. Znači kada rastavite laptop, sa strana od ekrana se nalaze baglame, to su te baglame, evo pokazat ću mi fotografiju. Znači te baglame izgledaju ovako, znači ima jedan na lijevoj, jedan na desnoj strani i na samom kraju nalazi se matica, evo pogledajte ovdje crna je konkretno na ovom videu. I princip je jednostavan, znači evo vidite te matice, kada ih stegnete laptop će se teže otvarati, kada ih malo otpustite otvarat će se malo laganije. Ako vam se onako samo malkice teže otvara, može biti dovoljno samo da ovo podmažete, da stavite malo masti ili ulja i već će malo pomoći. Ako ipak preteško ili prelabavo, onda stegnite malo više, ali nemojte baš previše jer okret za par milimetara čini drastičnu razliku. Uglavnom isprobajte, kada dotegnete sastavite sve nazad. Znači prije sastavljanja samo isprobajte da li ste zadovoljni količinom otpora koje baglame sada pružaju i sastavite i to je u suštini to, procedura je poprilično jednostavna. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako bi mi podrška dobro došla. Hvala.